Yeah, all right, Ebushia for Samuel Yami Biara, good morning, good afternoon, and a good evening. It depends on Kura or so our Hem Samuel. Mia Mija camera, Chimidiani will give the OG idea, aka I know wisdom will take me somewhere one day. Now, Bia Samuel video equals a Great Minds International School. Why I say, CCA, your B school for the admission air coso. Great Minds International School, and see you in Ghana. Most favorite actor Kwadwo Nkansah Lilwin Sami admission koso den a obetimede also abofra na bana wabeje ntete pa ani nimde we facility na chese ano den school mu ha de ahaye kama chese nye obi nebeka I think say de wo mfidie so de nipa pi na nya bia hwe a chese compound ne de enya asem ketu akra na ene senti video we koso ye yenyine nim say enya dru 15th April bia wo afibia mu na Ghana most favorite actor the Ghana #1 superstar Mr. Kwadwo Nkansah Lilwin na awoda na edru awoda bia na ye wo de Weezy Empire no ku ni nyina ye wo de ye na afoforo so enya ne so mfa so enti no na yi de CEO edin birthday no na o say na ni die birthday ni course no de ono so de na koma so awade de ato na koma so ne se sebio ye nuanom a wontimi nante brofokase bi e beka se why disabled obeye sa obefa sa kwan wi so na waye won adoye nipa pi na aye disabled so omuntimi afford all this kind of wheelchairs ni bi se na be ya omon so commerce tirem be ye for amomo enti no eda yewura Kwadwo Nkansah Lilwin akoma so se na woda yi de afi we ni obefa so opportunity we so na saafo ni nyina so wakai won be compare pi na ya na nipa pi ye BBC na ya na won rete afi saafo no tibu okra na mkroma bo hu na obu a ontimi nante se bibia ne nan ba kuni ho na otwi de to ase wo fom ti saafo no na ye yewura Kwadwo Nkansah Lilwin se afi na woda yi de opeso ye de boa saafo ni nyina se oto wheelchair bebrebe enti no we biara ibehia na wo saa tibia mu no na eja ono nso de saa de no aboa no enti no we ni ade ayewura Kwadwo Nkansah Lilwin aye se oye de aboa saafo ni nyina enti no de meka ne se Awurade Nyankopɔn nhira no na onkoso anya ne kese se abreni nyina wa adwempa na philanthropic duties no oye ni nyina I think say ye nyina ni yewura Kwadwo Nkansah Lilwin we nya de edikan eba adoya Ghana super actor say adoya oye #1 yeah ana say we ni film kura yenye enti no we ni adwempa yewura Kwadwo Nkansah Lilwin we nya say oye e de ama ye nuanom a sebi wontumi nante na wontumi so afford wheelchair na wotwi won to ase wofom enti no nyame hia no na onya ne kese wa hwen so no usu betima ye bi mpempie no ya na amanfo kasa ade na mokoya adoya amutwa I think say ade bia na wo ya adwen etachire no enne be na ye papa na se me na ye boni ye nim say Bible akase o ye adoya e ma benkum enhu de oni fa ye ana e ma oni fa so enhu de obenkum ye timpempie no bu a o ya adoya o twa e de kire se na be obenya nipa ani madom ana se obenya nipa ntia abasobode nanso ye de yenye nipa animhwe ana se yenye nipa anim abasobode ne ye penti na yetwa BBC di aba na yetwa BBC di kire bia na obi nso sebi radio ne nsem kakra na bia opekwan bia obefa so etima ye afoforo adoye but bia na adwen BBC no kra nya de ema ni tirim enti bia ya yesi yetwa beto ne nso bo ma se nipa no so timi nya idea bi se ena me kra da chi bi no se radio bo na se kakra ba mi nsem na bia me so medi ma woda ana se meto mpo na e kamia mesumetima yesi bi na mesumetimi di aboa afoforo senia yewura Kwadwo Nkansah Lilwin aye hweso ama ye nyina no etimpempini nya se bia nipa ni mpe ana se ye pe nipa nche abasobode ana se ye pe di mpa nti na be BBC ne ye betwa ye di aba abonten ya ye mom se na be ye afoforo nso betimanya se animdia ni hunumu yi bi na wonso da chi bi no ana se de bi no onya sa akunya na wa ya afoforo nso adoye etu hwe wheelchairs ya edoso pa yie edoso pa ye bi kura ye besa akra bi so e de aka ho na ye yetimi de aboa ye nuanom a se bi wo saa tibia nim no ya enti no wheelchairs ni nie enti no we ye kwa akoche enya de ye kwa akoton ye kwa akoche enti bia ye du krom ni ehu se bi wo saa tibia nim
Then so when me afford wheelchair na otwi ne to ase wo fama mo akakra Awurade adom waka yewura Kwadwo Nkansah Lilwin akoma se wonye nie yebetimi acha amasafo ni nyina den de serie ebe se wona fomu ma because ebetimi ebenam we so abo mama yetimi upgrade on my life kakra because bia obu aje se nka otwi ne to ase anse na wetima kodu ba bia okọ by with the help of these wheelchairs and I think say my movement so aye easy kakra ide amomo kopem say Awurade nam na adom so besa safo ni nyina yare etino wheelchairs ni nie we ni ade ayewura Kwadwo Nkansah Lilwin pese oyema afoforo wa ohwe me wa utie mi samre ya se dem dika kan no media na ogidi Awurade Nyankopon ka wo so akoma na wo so timi ye BBC timi de boa afoforo ti wheelchairs ni de enie bibia da na akwa I think say bia so ye strong ewa hodin yi pa sebi obi kwatirema enkofa ohawa na asa torenchen bia emre no etino nyame nso bibia sa wogebre na wo hwe BBC na minim se Awurade adom so anya akoma pa se wo so betimi aboa afoforo etino nyame nso mo me a medi tumedi ebe wana se me a metwa eye kasanfoni ibre o media na ogidi ogin idea I know wisdom will take me somewhere one day. The part so you subscribe to Kwadwo Nkansah TV. Make sure you subscribe here because there are a lot of exclusive news and entertainment. Remember, it is a when subscribe here. Make sure you subscribe here. Now we're turning on post notification bell. Send a bell. Bring na the post bibiano. Now also on sa to me aka. That will be. Thanks for watching.